kubakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu buryo bukomeye cyane hano ku Karabo TV. Twizere ko mukomeje kugira weekend nziza, mukomeje kugira intangiriro nziza zo ku kwezi kwa gatandatu. Tubifurije amahoro y'Imana cyane. Mumeze mute? Twizere ko mumeze neza muherereye hose mu bice bitandukanye. Abavandimwe muherereye muri Kenya turimo turababona, bari muri Uganda, iyakure mu bihugu by'amahanga, mwese tubifurije amahoro y'Imana cyane. Mutubwire uko mumerewe mu mwanya w'ibitekerezo cyangwa se muri comment, mutubwire n'uburyo mwumva amakuru n'ibiganiro byacu. Uyu mugoroba bakomeje kuvuga amakuru akomeye cyane hano mu mujyi wa Goma, ubwo umutwe wa 23 wongeraga gukora ibintu bidasanzwe. Amakuru atugera avuga yuko 23 ikomeje gushinga gati kubigendanye no kuba yifuza kuba yakwigenga, cyane cyane mu buryo bwo kugenzura mu buryo bwuzuye, cyangwa se n'ubuyobozi bwabo bukagenzura mu buryo bwuzuye Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru. Ngo akaba ariyo mpamvu bakomeje gushyira imbaraga zikomeye cyane mu gushaka uburyo bakwigarurira bimwe mu bice by'ingenzi bibarizwa muri izo ntara ebyiri. Ubwo kwikubitiro harimo na Uvira, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Nubwo ibitangazamakuru byinshi bikomeje gushimangira ko kandi Uvira yabaye nk'icumu rihanda cyane ku mutwe wa 23 kubera ingabo z'abarundi zihicaye ndetse zikomeje kwacungira umutekano, bivuga ko M23 itigeze ikura y'amaso, ku buryo kugeza ubu ngo hakomeje kwigwa imigambi ikomeye cyane ishobora kuzatuma hagabwa igitero giturumbuka, kikagishobora kuzatuma iyo Uvira nayo ishobora ko yafatwa byanze bikunze. Amakuru atugeraho muri kano kanya ashimangira yuko uyu mutwe wa 23 muri iyi gahunda yabo ubu noneho banatangije igikombe cy'amahoro kiri gukinirwa hano mu mujyi wa Goma. Ni gahunda kugeza ubu ngubu rero ikomeje kugenda itungurana, aho benshi bakomeza gushimangira yuko ibikomeje kugaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa bisa n'ibiteye inkeke ndetse n'impungenge. Benshi bakavuga yuko M23 idashaka kurekura ibi bice, nyamara zimwe mu ngingo igihugu cya Qatar cyahereje Congo ndetse n'umutwe wa 23 harimo izisaba uyu mutwe wa 23 mu gihe baba babyemeye ko bagomba kuvana ingabo zabo buke buke mu bice bamaze kugenda bigarurira. Ibyo abayobozi ba 23 badakozwa, bakavuga ko bashobora kuba bazakomeza intambara bakarwana byanze bikunze. Ngira ngo mukanya mwumvisha amagambo Colonel Nanga yatangaje avuga ko igisirikare cya 23 aricyo kigiye gusimbura igisirikare cya Congo kizwi nka FARDC. Ibi byose ni bimwe rero mu bintu bikomeje kugenda bituma umwuka mu buzamuka, aho benshi bakomeje kugenda bavuga ko 23 idashaka kuva muri ibi bice. Benshi bati noneho Congo na 23 bagiye kwinjira mu rundi rugamba rushyashya rutandukanye n'urwo twari dusanzwe tubona. Tugiye kugaruka kuri aya makuru, ariko muranyemerera ngaruke ku nkuru yanavuzwe cyane mu minsi yashize rwose. Abantu benshi ngira ngo bazi ibintu byabaye ku mutwe wa Hezbollah usanzwe ukorera mu gihugu cya Liban. Ku munsi w'ejo nabahaye amakuru yavugaga yuko igisirikare cya Israel cya IDF cyagabye ibitero bikomeye cyane mu mujyi wa Beirut, hano muri ibi bihugu nyine bigiye bitandukanye by'Abarabu. Nk'uko bigaragara, amakuru avuga yuko bashaka gusenya ku buryo bukomeye cyane uyu mutwe wa Hezbollah ukorera hano muri Liban, akaba ariyo mpamvu bagabye iki gitero muri uyu mujyi wa Beirut. Ariko kandi amakuru atugera avuga yuko hamaze kumenyekana uburyo byagenze mu rwego rwo kugira ngo habashe kuba hagaragara byinshi mu bikomeje kugenda bigaragara, cyane cyane mu bigendanye n'iyi ntambara yakomeje kugenda iba. Ariko kandi ndanakubwira byinshi, turasobanukirwa by'umwihariko igice cya kabiri ku muzi w'intambara ya Ukraine n'Uburusiya, aho ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Mbifurije ijoro ryiza kuri mwebwe rero mwese mukomeje kudukurikira rwose, kuri mwebwe mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Reka twizere ko amahoro y'Imana akomeje kubana natwe, akomeje kubana namwe. Ndagushujeho dukurikiye uri hano mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko ku mugabane wa Afurika, abari mu yindi migabane igiye itandukanye hirya no hino mu isi, turabashuje. Natwe mujye mutubwira ko mwatwumvishe rwose, munatwikiriza umwanya w'ibitekerezo muri comment. Uyu mwanya ni uwanyu, mugomba gutangiramo ibitekerezo mukatubwira n'uburyo ibintu mubyumva. Ndagushimiye kandi wamaze gukanda subscribe. Reka mbabwire ngo rwose wowe nawe ugeze hano bwa mbere, reka nkubwire ngo tanga igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe, aho tugiye kurebera hamwe rero amwe makuru agezweho akomeje kugenda avugwa. Hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kuba ibikorwa bidasanzwe bikomeje gutuma benshi bibaza ku hazaza haho ndetse n'umutekano waho, nk'uko bikomeje kugaragara. Umutwe wa 23 nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga, by'umwihariko wamaze gutangiza irushanwa rikomeye cyane, bivugwa ko ari igikombe cy'amahoro hano muri uyu mujyi wa Goma. Birasa naho rero benshi bakomeje kwemeza neza yuko nubwo ibiganiro bya Doha nta musaruro byatanze ndetse 23 idakozwa ibyo yasabwe cyangwa se bikubiye muri izi ngingo,
zishobora kuzatuma impande zombi zisinya amasezerano y'amahoro, kuko kugeza ubu M23 ntabwo ishaka kuva muri ibi bice yafashe, ndetse amakuru dufite avuga yuko bagikomeje gushakisha ndetse no kurebera hamwe uburyo bafata uyu mujyi wa Uvira. Iyi Uvira rero ikomeje kugenda iba by'umwihariko nk'iwa rihanda cyane cyangwa se icumu rihanda, kuko ngo bakomeje gutinya ingabo z'u Burundi cyane nk'uko bigaragara. Ingabo z'abarundi zikomeje kwerekana yuko by'umwihariko zikomeje gutinywa cyane, kuko uyu mujyi uri mu mijyi bivuga ko ihanzwe amaso n'umutwe wa 23. Kugeza ubu benshi bakomeje kwamagana ibikorwa bimwe na bimwe bikomeje kugenda bigaragara. M23 iyobora Goma rero hano muri Kivu y'Amajyaruguru igiye gutangiza irushanwa ry'amahoro nk'uko bigaragara, nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Riratangira ku cyumweru, ubwo ni ku munsi w'ejo tariki 8 Kamena 2025 kuri stade de l'Unité i Goma. Ni irushanwa rigamije kwimakaza ubumwe rero n'amahoro, mu gihe abaturage ba Goma bakomeje gushimangira isura nshya y'umujyi wabo nyuma yo kubohorwa n'umutwe wa 23. Iri rushanwa rizamara iminsi 8, rikazahuza amakipe y'umupira w'amaguru akomeye cyane yo mu karere ka Kivu agera ku 8 yose. Iyi mikino kandi y'umunsi wa mbere iteganyijwe ku cyumweru tariki 8 Kamena 2025, aho saa 7 rero z'amanywa hagati ya DC Virunga ndetse na IC Kivu United aribo bazacakirana. Ni mu gihe kandi saa 9 z'amanywa IC Kabasha izakina na DC Espoir nk'uko bigaragara. Imikino irakomeza kandi no kuwa mbere tariki 9 Kamena saa 7 z'amanywa, aho FC Mwanzanga ndetse na FC Goma CP. Ni mu gihe kandi saa 9 z'amanywa SP Dafina Nolna ndetse na FC Gol nabo bazacakirana. Imikino by'umwihariko ya kimwe cya kabiri kirangiza iteganyijwe kwa gatatu ndetse no kwa kane tariki 11 ndetse na 12 Kamena, mbere yo gukina umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu kwa gatandatu tariki 14 Kamena 2025. Iri rushanwa rizasozwa ku cyumweru tariki 15 Kamena saa 9 z'amanywa hakinwa umukino wa nyuma, by'umwihariko izaba ihanze amaso na benshi bitewe n'amakipe azagera ku mukino wa nyuma. Uretse kuba ari amarushanwa y'umupira w'amaguru kandi nk'uko bigaragara ngo ni igikorwa kigamije kwimakaza indangagaciro n'ubwiyunge, ubufatanye n'ubumwe mu baturage ba Goma, by'umwihariko bahagurukiye kubaka amahoro arambye binyuze mu mikino y'umuco. Imikino yose izabera kuri stade de l'Unité, imwe rero mu bibuga bikomeye cyane kandi bifite amateka i Goma. Abakunzi b'umupira w'amaguru rero barasabwa kuza kwitabira ari benshi, gushyigikira amakipe yabo ndetse no kugaragaza ko siporo ishobora kuba umusemburo w'impinduka nziza muri rubanda. Aya marushanwa yateguwe n'ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyaruguru bwashyizweho na 23 nyuma y'uko yigaruriye ako gace kuva muri Mutarama uyu mwaka nk'uko bigaragara. Iki gice gikomeje kugenda kigaragaramo ibikorwa bigiye bitandukanye ku buryo benshi bakomeje kugenda batungurwa n'uburyo ibintu bikomeje kugenda bimera. Benshi bati koko M23 rwose ntabwo ishaka kurekura ibi bice yafashe. Ku ruhande rwa Tshisekedi kandi nawe ngo yiteguye gukora byose bishoboka kugira ngo abashe kuba yabavana muri ibi bice byanze bikunze. Aha kandi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivugwa yuko intambara igiye gutangira bushyashya, kuko ubwana Tshisekedi ntabwo yifuza uyu mutwe wa 23 gukomeza kugenzura ibi bice, mu gihe M23 nayo ku ruhande rwayo nayo yabishaka gukomeza kugenzura ibi bice ndetse kanigenga. Bivuga ko ibiganiro byabereye i Doha muri Qatar byagoranye ku buryo nubwo bagombaga kumara iminsi mike bamaze iminsi bakaba muri 30, nyamara ngo inshuro nyinshi ntabwo bahuye, kuko ahubwo buri ruhande rwabashaga guhura n'umuhuza ku rwago, ahubwo akagenda abwira rero ndetse n'ababwira ibisabwa ibishobora gutuma rero n'ubundi intambara ikomeza kuba yakwaduka, nyuma yuko impande zombi zisa n'izananiranye kuba zakumvikana ku bigendanye n'uburyo imirwano ishobora kuba yahagarara ku butaka bwa Kongo. Ibi rero ngo kandi nabyo bituma M23 ishobora gufata iya mbere mu kongera kugerageza by'umwihariko mu gutangiza ibindi bitero bikomeye cyane byo kwibasira uyu mujyi wa Uvira ukomeje kugenzurwa n'ingabo z'abarundi.
nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, abantu benshi bumvishe ibitero bikomeye cyane byabaye, cyane cyane ubwo Isirayeli yatangizaga ibitero bikomeye cyane kuri Hamasi muri Palestine, muri Hezbollah, ku mutwe wa Hezbollah kuri Hamasi hano muri Palestine mu ntara ya Gaza. Ngira abantu benshi barabyibuka muri 2023 ubwo cyane cyane umutwe wa Hamasi wagabaga ibitero muri Isirayeli bagashimuta bamwe. Iki gihe Isirayeli yatangiye ibitero byo kwihorera. Hezbollah muri Liban niyo yatangije ibitero bikomeye cyane kuri Isirayeli, ndetse biza no gutuma Isirayeli nayo yongera kurasa ku buryo bukomeye cyane kuri Liban. Nyuma yaho mwumvishe inkuru zigendanye n'ibyombo byaba basirikare bo muri Hezbollah byabaturikanye byinshi. Ariko se ni gute Mossad yabashije gutega nanone umutego Hezbollah mu byombo by'itumanaho ibihugu ibihumbi bigaturikana n'abasirikare? Tugenekereje by'umwihariko mu Kinyarwanda ni urwego rw'iperereza n'ibikorwa bidasanzwe, by'umwihariko uru rwego ruzwi cyane cyane ku izina rya Mossad. Mu gihe burayo ni ikigo cy'ubutasi cy'igihugu cya Isirayeli, kimwe rero mu nzego z'ubutasi by'umwihariko zunganira Amani na Shin Bet nk'uko bigaragara. Mossad ni urwego rw'iperereza ruzwiho rero gukora operation zitangaje, rushinzwe kandi gukusanya amakuru, ibikorwa by'ubutasi by'ibanga ndetse no kurwanya iterabwoba. Minisitiri w'intebe wa Isirayeli cyangwa se umushikiranganji wa mbere wa Isirayeli Bwana Benjamin Netanyahu gusa niwe rero ufata icyemezo cya nyuma muri uru rwego. Urubuga rwa Wikipedia rutangaza ko urwego Mossad rero rukoresha ingengo y'imari ya miliyari 10 y'amashekera ya Isirayeli, ni miliyari 2.73 z'amadolari ya Amerika, ndetse rukaba rukoresha abantu bagera ku bihumbi 7. Mossad ni umwe rero kandi mu nzego zikomeye cyane z'ubutasi hano mu isi. Muri uru ruhererekane kandi rw'inkuru by'umwihariko tuzagaruka kuri operation Mossad yagiye ikora. Isirayeli yaje kwemera rero, aha twavuga nka operation Otto Adolphe Eichmann, umunazi wamamaye cyane by'umwihariko muri jenoside yakorewe abayahudi. Mu nkuru kandi nabateguriye muri kano kanya tugiye kugaruka ku buryo Mossad yabashije kwinjirira ibyombo by'umutwe rero wa Hezbollah wo muri Liban, usanzwe udacana uwaka na Isirayeli, ndetse wanashyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba ku itariki 17 Nzeri 2024 ahagana saa 9 z'amanywa mu isoko ry'i Beirut ku murwa mukuru rero wa Liban. Hano kamera by'umwihariko nk'ibisanzwe yarimo ifata amashusho y'umutekano. Ishusho ya video rero ibinyamakuru byasamiye hejuru, by'umwihariko ni icyombo cy'itumanaho rero giturika, wari umaze rero kwakira ubutumwa mu ibanga mu gikoresho cy'itumanaho cy'iwarekia taxi. Benshi mu baturage rero ba Liban baratunguwe cyane kubera iyo operation y'iturika ry'abari bafite rero ibyo byombo, bari barimo rero kwakira ubutumwa butunguranye ndetse bugaragaza ko buturutse ku buyobozi bukuru bwa Hezbollah nk'uko bigaragara. Ikinyamakuru Jerusalem Post cyo kwa 18 Nzeri 2024 nacyo cyari cyatangaje ko ambasaderi wa Iran Mojtaba Amani yakomerekeye muri ibi bitero by'ibyombo bya Warekia taxi. Ibikorwa nyirizina uko rero byagendaga, ibimenyetso bya video ndetse z'abaturikanywe n'ibyombo bigaragaza ko mbere na mbere ababaga rero bakiriye ubutumwa by'umwihariko bihutiraga hanyuma rero bihutiraga by'umwihariko mu kubufungura cyangwa se mu gufungura icyombo rero kigahita giturika, ku buryo rero abari bafite ibyo byombo barenga 2800 bakomeretse mu buryo rero bumwe muri Liban yose. Ibi byombo kandi nk'uko bigaragara ni ikoranabuhanga ryo mu 1980, aho rero abahanga na n'ubu rero barikoresha, aho rero urifite yakira ubutumwa butabaza bidasanzwe. Ikoranabuhanga rero rya telefone risanzwe nk'uko bigaragara, abahanga mu itumanaho bakaba barifata nk'itumanaho rero ryizewe bigoye kuryinjirira. Umutwe wa Hezbollah kandi wari warahisemo rero iri koranabuhanga kurusha gukoresha telefone ngendanwa. Gusa Mossad idasinzira amanywa nijoro iba ibonye rero akazi. Wahoze rero umuyobozi wa Hezbollah Hassani nawe waje guhitanwa n'ibisasu by'indege kabariwe zamuhitanye i Beirut nk'uko rero byaje gutangazwa na Israeli Defense Force IDF. Nk'uko bigaragara, uyu muyobozi yari yaratanze amabwiriza y'uko abayoboke be bahagarika gukoresha
gukoresha ikoranabuhanga rya telefone. Hezbollah ntabwo yigeze imenya ko noneho Mossad yari igiye rero kugendera ku buryo rero bushya mu itumanaho bwo gusenya uyu mutwe rero by'umwihariko wari warahisemo binyuze mu mabwiriza y'uyu muyobozi. Libani yari yarahindutse rero umuborogo kubera ibyombo by'ikoranabuhanga. Ibitaro byatangiye rero kuvura inkomere i Beirut. Inkomere zahuriraga rero n'ubundi ku bikomere rero n'ubundi byo mu maso, gucika intoki cyangwa se n'ubundi kwangirika kw'imyanya y'ibanga ku munsi wakurikiye rero n'ubundi iturika rya mbere, ubwo rero abayoboke ba Hezbollah n'ubundi bari bagiye gushyingura mu kivunge cy'abantu benshi. Iturika ryarakomeje maze ibihumbi by'abantu rero batangira kujugunya n'ubundi telefone zabo hasi bazi ko arizo ziri kubaturikana. Abarenga 37 bahise rero basiga ubuzima, 3700 barakomereka, naho ibihumbi by'abayoboke ba Hezbollah barwara ihungabana nk'uko bigaragara. Uburyo bwa mbere rero bamwe bagaragaza ko haba harakoreshejwe by'umwihariko uburyo bwo guha amabwiriza icyombo uri kure atuma rero batiri yacyo n'ubundi ishyuha cyane kugeza igihe rero iturikiye, icyo bita rero cable attack. Gusa ubu buryo rero inzobere zivuga ko atari bwo bwakoreshejwe, kuko rero iyo batiri ishyushye ikabyimba izana umwotsi n'umuriro, ariko kandi ntiturika nk'igisasu nk'uko bigaragara. Andi makuru avuga yuko kandi uburyo bwa kabiri iperereza ryanagaragaje ibi byombo Hezbollah yari yarabitumije rero n'ubundi mbere ho ukwezi, bityo inzobere zikemeza ko rero byaba byaratezwemo imbere ibiturika nk'uko bigaragara, Hezbollah itabizi. Ibi byombo rero nk'uko bigaragara ngo byaje Hezbollah izi ko ari ibyombo bya nyabyo, ariko ngo byaramaze gushyirwamo ikoranabuhanga porogaramu